درود میفرستم با بینندگان عزیز رادیو آزادی و به همه آنهایی که در این صبح بر وقت بازم همراه ما هستند و از آزادی ویدیو همین حال ما رو تماشا دارند. امروز دوشنبه است 28 ینور، هفته آخری اولی ماه سال 2019 و سپاس میگویم برای همراهی و امیدوارم که تا چند دقیقه دیگر که من دو سه خبری دارم که برای شما بگویم شما ما رو همراهی خواهید کرد. شعله گلخواجه هستم. ساعت 7 با وقت پراگ، ساعت 9 با وقت روسیه و ساعت 11 با وقت دوشنبه با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. و نخست شروع میکنیم از هوا در پراگ همین حالا 4 درجه گرم است، هرچند پیشگویی می شود که بگاه روزی برفی کوتاه مدت می بارد و گرمی 2 درجه را تشکیل خواهد کرد. در مسکو پایتخت روسیه هوا 7 درجه زیر صفر است و در آنجا نیز بریدن برف پیش بینی می گردد. در دوشنبه با هواشناسان هوای آفتابی را تخمین می زنند و انتظار می رود که در جریان روز حرارت سنج 11 درجه را نشان بدهد. گروه 10 نفره مسافران خطسر دوشنبه مسکو شرکت هوایی یوتر صبح امروز نتوانستند به پایتخت روسیه پرواز کنند. آنها از شرکت روسی تقاضای جبران معنوی و مادی را برای تأخیر پرواز دارند. اسحاقبای نوروف، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، از طریق این پرواز باید صبح امروز در یک همایش علمی در ولایت مسکو شرکت کند، اما همکنون تنها امشب امکان دارد به پایتخت روسیه پرواز نماید و شرکت یوتر تقاضا دارد که او را در فرودگاه پیشواز گرفته تا محل برگزاری همایش برسانند. حسین عثمانوف، نماینده این شرکت روسی هوایی، به رادیو آزادی گفت که سبب پرواز نکردن گروه مسافران به مسکو به این سبب بود است که از روسیه هواپیمای کوچکتری به دوشنبه آمده نتوانسته از کلیه مسافران را به مسکو انتقال بدهد و وعده داد که همه شکایت‌های مسافران از سوی رهبریت شرکت بررسی می شود. خب ما در دوام روز باز این موضوع را حتما پیگیری خواهیم کرد. از این رو ما رو تماشا کنید. وزارت مالیه آمریکا تحریم 3 شرکت مربوط به اولیگارخ روس الک دیریپاسکا را از بین برد. وزارت میگوید شرکت آلومینی روسال، ان پلوس و ایوروسیت انرگو از آن سبب تحریم شده بودند که دیریپاسکا در آن سهمیه داشت. تحریم ها در ماه می سال گذشته اعلام شده بودند. حکومت آمریکا و الک دیریپاسکا به موافقت رسیدند که اولیگارخ روس نظارت این شرکت را خاتمه بخشد و در نتیجه تحریم این 3 شرکت یاد شده نیز پایان یافت. 17 ینور سال روان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا یک صورت رمزی قبول نموده از حکومت آمریکا خواست که تحریم ها را نگاه بدارد، ولی سنات، پالاتای بالای کنگره آمریکا، تشبوس مجلس نمایندگان را دستگیری نکرد. منقدان ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ را با موقع‌گیری نرم در مقابل روسیه متهم میکنند، ولی دونالد ترامپ میگوید او در قیاس با پرزیدنت های دیگر در مقابل کرمل موقع شدیدتری را انتخاب کرده است. در همین حال مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با حکومت ونزوئلا هشدار داد که هر گونه خشونت و تهدید علیه دیپلمات‌های آمریکایی و رهبر مخالفان آن کشور با واکنش‌های جدی روبرو خواهد شد. جان بولتون روز یکشنبه 27 ینور در این باره در توییتر خودش نوشته است. روز 26 ینور سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواست سر میز مذاکرات نشینند و راه حل سیاسی برای این بحران پیدا کنند. خوان گوایدا، رهبر مخالفان و رئیس پارلمان آن کشور است. در حال حاضر اکثر کرسی‌های پارلمان در اختیار مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو قرار دارد. خوان گوایدا خود را پرزیدنت موقتی ونزوئلا اعلام کرده است و خواستار برگزاری انتخابات نو در آن کشور میباشد. آمریکا و حدود 20 کشور دیگر جهان نیز او را همچون رئیس جمهوری موقت به رسمیت شناختند. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعتراف خوان گوایدا به عنوان رئیس جمهوری موقت را غیر قانونی دانست و اقدامات آمریکا و دیگر طرفداران نیروهای مخالف آن کشور نیز غیر قانونی نامید. مادورو روز یکشنبه ضرب الاجل 8 روزه برای برگزاری انتخابات نو در کشورش را رد کرد و گوایدا را نقض کننده قانونی اساسی خواند. خب کرمل با گزارش درباره ارسال 400 سرباز زرخرید به ونزوئلا برای محافظت از پرزیدنت نیکولاس مادورو با شبهه می‌نگرد. روز 27 ینور اثنای صحبت با تلویزیون دولتی روسیه از دمیتری پیسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه، پرسیدند که آیا واقعا روسیه برای حمایت از مادورو 400 نفر را به ونزوئلا فرستاده است یا خیر. دمیتری پیسکوف با ضرب المثل جواب داد که ترس صد چشم دارد و به این معنی که خبر دروغ است، ولی او جواب مستقیم به این سوال را
надод. фиристодаи амрико дар афғонистон залмай халилзай ба афғонистон сафар кард то натиҷаи музокирот бо толибони афғонро ки дар қатар баргузор шуда буд баррасӣ кунад. 27 январ котиби давлатии амрико Майк Помпео ва раҳбарони толибон ба натиҷаи музокироти сулҳи қатар баҳои баланд доданд. вазорати умури хориҷии қатар дар изҳороте гуфтааст ки музокироти сулҳи 6-рӯза бо мувофиқати пешакӣ ба поён расида ду ҷониб амрико ва толибон мувофиқат карданд ки 25 феврал даври навбатии музокиротро оғоз кунад. хуб, акнун рӯ меорем ба хабарҳои Тоҷикистон. сафорати амрико дар душанбе хабар дод ки Марк Померштайм сафири тоза таъини он кишвар ба зудӣ барои иҷрои вазифаҳояш ба Тоҷикистон меояд. рӯзи дақиқи омадани ӯро эълон накарданд. дар баёнияи сафорат аз рӯзи 27 январ омадааст ки дипломати собиқадоро Дональд Трамп раиси ҷумҳури Иёлоти Муттаҳида рӯзи 12 сентябр ба ин мақом пешниҳод кард ва номзадии ӯ расман рӯзи 7 январ тасдиқ шудааст. Марк Помершайм аз соли 2015 то соли 2018 муовини сафири амрико дар Қазоқистон буд. аз ин пештар дар вазорати умури хориҷии амрико ба ҳайси як дипломати баландпоя дар умури Қавқоз ва Авроосиё кор кардааст. ӯ собиқаи хабарнигорӣ ҳам дорад ва дар дафтари телевизиони CNN дар Русия кор кардааст. ӯ ҷойгузини хонум Элизабет Миллард шуд ки ӯ баъди анҷоми масъулиятҳояш соли 2018 Тоҷикистонро тарк кард. хабаргузории Спутник аз қабли мақомоти Русия менависад ки ин кишвар дар соли 2018 аз ҳисоби фурӯши патент ба муҳоҷирон 57 миллиард рубл даромад гирифтааст. раҳбари раёсати муҳоҷиратии вазорати умури дохилии Русия Валентина Казакова гуфтааст соли гузашта мутахассисони марказҳои муҳоҷиратӣ дар умум 1.7 миллион патент ба тартиб дароварданд. гуфта мешавад 61% муҳоҷирон дар соли 2018 бори дуввум патент гирифтанд. қабл аз ин маълум гашта буд ки аз моҳи январ то моҳи ноябри соли 2018 даромад аз фурӯши патент дар Москав то 12% афзуда 15.2 миллиард рублро ташкил намуд. лозим ба ёдоварист ки бино ба қарори вакилони рус арзиши андози патент аз 1 январ то ҷои шумо ҳам медонед дар чанд минтақаи Русия аз ҷумла Москав гарон шуда дар пойтахт он ба 5000 рубл дар як моҳ мерасад. дар вилояти Москав бошад нархи патент 4750 рубл ва шаҳри Санкт-Петербургу вилояти Ленинград 3800 рубли патент барои муҳоҷирон нарх дорад. ҷанҷоли ду бародар дар шаҳри Душанбе ба он анҷомидааст ки яке аз онҳо ҷароҳати вазнин мебардорад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон субҳи имрӯз дар вебсайти расмии худ аз боздошти як марди 33 солаи сокини ноҳияи Фирдавсӣ хабар дод. ӯ ба гумони қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир шудааст. номбурда бегоҳи 24 декабр дар хонаи истиқоматиаш бо ҳамроҳии бародари 35-солааш муноқиша карда бо олоти оҳанин якчанд маротиба ба сараш мезанад. дар натиҷа бародараш ҷароҳати вазнин бардошта дар беморхона бистарӣ гардааст. аз рӯи ин ҳодиса вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон тафтишотро шурӯъ кардаву то ҳол идома медорад. як таҳқиқи нав нишон додааст ки 80% оилаҳо дар Тоҷикистон бар асоси муҳаббати ҷавонон ва фақат 20% бо хоҳишу амри волидон бунёд мешавад. ин пурсиши афкори умумро Кумитаи ҷавонон ва варзиш дар давоми 6 моҳи охири соли 2018 дар миёни беш аз 2000 сокини Душанбеву Кӯлоб ва ноҳияҳои Файзободу Рӯдакӣ анҷом додааст. муаллифон мегӯянд ки дар солҳои охир суннатҳои издивоҷ тағйир меёбад ва худи ҷавонҳо тасмимгирандаи сарнавишти худ мешаванд. маъмулан ҷои шумо ҳам хабар доред дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон зану шавҳар якдигарро аввалин бор аз наздик зери чодари арӯсӣ медиданд. онҳо аз дунёи ҳамдигар бехабар буданд ва аз табу завқу фикру андишаронии якдигар огоҳ набуданд, вале бо ин ҳам бо ҳам мепайвастанд. агарчи мисолҳое ҳам ҳаст ки бархе аз чунин ҷуфтҳо баъдан бо ҳам мувофиқ омадаву зиндагии хуше пушти сар мекунанд, вале гуфта мешавад чунин хонаводаҳо хушбахт нестанд. ҳамсарон бо сабаби дурии хислату завқи ҳамдигар ва нобаробариҳои иҷтимоӣ як ҳамзистии сунъиро дар пеш мегиранд ва ҳарду ҳам азоб мекашанд. хуб, ҳамкорони мо дар ин робита як гузориши хуби видеои ҳам тайёр кардаги ҳастанд бо дар мисоли як хонаводаи хушбахт ва шумо метавонед онро дар Озоди видео канали мо дар YouTube бубинед.
размандаи услуби омехтаи ММА Райан Байдери амрикоӣ дар финали Гран-при Беллатор дар вазни сангин Фёдор Емельяненкои русро бо нокаут шикаст дод. Дар ин бора нашрияи Спорт Экспресс хабар додааст. Сабқат миёни Байдери 35-сола ва Емельяненкои 42-сола шаби 26 ба 27 январ дар Инглвуди Амрико баргузор шуд. Рақобат ҳамагӣ 34 сония идома кард. Дар арафаи ин қуввоозмоӣ Емельяненко нисбат ба рақибаш 3,8 килограмм вазнинтар будааст. Ҳамин тариқ Бейдер аввалин қаҳрамони Беллатор дар як вақт дар ду дараҷаи вазнӣ гардид. Ӯ дар ММА 27 пирӯзӣ ба даст оварда дар 5-8 мағлуб гаштааст. Варзишгари рус бошад, дар ММА 45 сабқат карда дар 38 ғолиб омадааст ва дар 68 шикаст хӯрдааст. Боз як қуввоозмоии доирнашуда ҳисобида шудааст. Пештар аз ӯ қаҳрамони ташкилотҳои Рингс, Прайд ва М1 Глобал гардидааст. ва як хабари варзишии дигар ҳам ҳаст. имрӯз дар Имороти Муттаҳидаи Араб қуввоозмоии аввали нимфиналӣ миёни дастаҳои мунтахаби Эрон ва Ҷопон доир мешавад. Фардо футболбозони Имороти Муттаҳидаи Араб бо дастаи мунтахаби футболи Қатар рӯбарӯ мегарданд. Бозии финалии ҷоми футболи Осиё 1 феврал доир мешавад. дар он ғолибони дастаҳои бозиҳои нимфиналӣ бо ҳам рақобат хоҳанд кард. хуб, мо ин мавзӯъро ҳам пайгирӣ дорем ва барои шумо баъдан тафсилотро ироа хоҳем кард. акнун чун ҳамеша рӯ меорем ба тибқи қурби расмӣ барои асъори хориҷӣ ки дар бонкҳои Тоҷикистон барои имрӯз муайян шудааст ва тавре дар вебсайти расмии Бонки Миллӣ омадааст. $1 имрӯз 9 сомониву 43 дирам, 1 евро 10 сомониву 71 дирам ва 1000 рубли русӣ 142 сомониву 50 дирам арзиш дорад. яъне нисбат ба 2 рӯзи пеш каме поинтар омадааст рубли русӣ дар бонкҳои тиҷоратии кишвар. хуб, ва ин чанд дақиқае буд ки ман бо шумо суҳбат доштам ва хабарҳои бештар аз ин ҳам дорам ки боварӣ дорам баъд аз 3 соат дигар шумо бо мо дар пахши мустақими тақдими сархатҳои рӯз мепайвандед ва ҳатман дар ҷараён хоҳед буд ва ҳамин гуна барномаи хабари ҳам тамошояшон ёдатон наравад ки баъд аз 6 соат яъне соати 1 бо вақти Прага тақдими шумо мешавад ва хабаргузоришҳои зиёд дорад ки мо барои шумо хоҳем гуфт. ва то он вақт шумо метавонед гузоришҳои моро дар Озодӣ видео канали мустақими Радиои Озодӣ дар YouTube тамошо кунед ва ҳамин гуна саре бизанед ба www.ozodi.org ки вебсайти расмии Радиои Озодӣ аст. ман бо шумо худоҳофизӣ намекунам. агар то он дам шумо ҳам ҳар хабару аксу наворе доред, лутфан бо мо тариқи имо, вайбер ва ватсап тамос бигиред.